Urahita ureba video 200 icyarimwe kandi bitagusabye internet. Ngiye kwereka ko wakoresha internet y'ubuntu ku buryo ushobora kureba video 200 utiriwe uragura bando cyangwa se urakoresha internet yawe. Ngiye kubikwereka ku buryo bworoshe kandi urabona yuko bikunda. So niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ngo haye kaze ni kaze. Ndabanza kugira ngo nkwereke, urabona yuko nta internet hano mfite kuri telefone yanje. Nta byama internet kandi murabona yuko ndi gufungura TikTok. Iyo ugifungura TikTok hari video 3 cyangwa se 4 zishobora kuba wascrollinga akaba arizo gusa ushobora kuba wabona. Noneho ngiye kwereka uburyo ushobora kureba video 200 niba uri kwigendera muri bus cyangwa se urimo uragenda urugendo rwa kure, ushobora kugenda uri kwirebera video zitandukanye ku buryo nta internet bishobora kuba byagusaba. Utaguza megabyte, utaguza izo bando zawe cyangwa se nta wifi ushobora kuba ufite. Murabona nk'izi video zose ndi kugenda ndi guscrollinga nta data narakoresheje, nta na wifi hari. Murabona yuko telefone yanjye ndi gukoresha nta wifi hari, ariko izi video ndi kuba ntazireba. Nibyo ngiye kukwereka rero, nizere yuko uri hafi. Aka kantu kagufasha mu gihe ufashe urugendo cyangwa se mu gihe uri kwerekeza ibunaka. Kano kantu kashobora kugufasha ku buryo ushobora kugerayo uri kwirebera video zitandukanye. Ngo haye ikaze rero, kanda subscribe ufungure inzogera kugira atazagira video nimwe gucika. Kugira ngo ubyemere neza, dore nshizemo akadege kugira ngo ubone yuko nta bendo ndi gukoresha, nta na internet. Murabona yuko ndi kubereka akadege ahantu akerekeje, nagashizemo simukadi nazifunze, nta na wifi ihari, ariko murabona ko ndi kuri internet. Aha ngaha niba muri kuharitegereza neza, hariho video 67 izo nshobora kuba nakoresha cyangwa se nareba. Murabona ko video ari nyinshi nshobora kuba nareba mu gihe ndi kwigendera mfashe urugendo ibunaka. Kano kandagira ngo iyi video ntigucike kandi uyikirikurane akantu ku kandi. Ukande subscribe ufungure inzogera atazagira video nimwe gucika niba hari ico iyi video iraba igufashije. Ndi hano rero kubereka utuntu tw'ubwenge twansanzwe mbagezwaho, nubwo muri minsi ntari gukora neza, ariko nizere ko muba muri update. So guys, mbahaye ikaze. Murabona ko ari video nyinshi ndi kugenda nscrollinga nihutisha kugira ngo murebe ko mubirebe neza. Murabona yuko ari video nyinshi. Ukiva kuri internet ntago urenza video 3. Ngo haye ikaze, reka dutange. Ni ndakeka wabisobanukiwe. Nizere ko wakandi subscribe ugafungura inzogera kugira atazagira video nimwe igucika. Kandi video ni gufasha kugenda utanze igitekerezo, ukande like, unatere comment, hanyuma iyi video nubona hari abayikeneye usharing. Noneho nk'ibisanzwe uraza ukande kuri profile ya TikTok. Ubwo warangije gufata TikTok yawe muri telefone yawe, wayidownloadinze kuri Play Store, hanyuma warangije no kwinstall. Uraza ukande hano kuri profile. Aha ngaha nizere ko namwese ariho muri kuri page. Ndagira tujyane step by step akantu ku kandi. Murabona ko nageze kuri profile cyane yanjye. Murabona ko ari ngiyi imaze kugira aba followers benshi cyane. Hanyuma ikintu turi buze gukora nitugera hano, uraza ukande kwa turonko dutatu turiya turi mu nguni. Turiya ndabona ndakeka muri kutureba, turonko dutatu turi mu nguni. Mwarangije gukanda profile, ndagira tujyana akantu ku kandi. Video ndagenda buhoro kugira ku buryo nawe iraza kugufasha, ntago ndi bwihutishe. Hanyuma ukande kwa kano kantu kari mu nguni, aka ngaka nshizeho utu turongo. Hanyuma uraza ukande hano kuri jambo rya kane ryanditse ngo setting and privacy. Guys, tujyana akantu ku kandi. Ukande hano handitse ngo setting and privacy hano. Nyuma kuhakanda baguhe dashboard imeze gute.
urabona hambere account privacy, uzamuka ukande hano handitse ngo offer video, hano handitse ngo offer video, aba ariho ukanda. Guys, nizere ko turi kujyana akantu ku kandi, nukanda hatariko ntabwo biri bukunde. Ukanda hano handitse ngo offer video hano, hanyuma uhakande gutya. Noneho numara kuhakanda, murabona ko baduhaye video 50, video 100, video 150 na video 200. Noneho bitewe n'izo ushaka kwemeza, urakanda hano handitse aho ushaka, uhitemo niba ari hano ha video 50, uhitemo niba ari hano ha video 100, cyangwa se uhitemo niba ari hano ha video 150 kugeza ku izi 200. Nurangiza kubihitamo, ikintu wibuze gukora, ukanda hano handitse ngo download, uhita wakanda. Icyitondeko, iyo umaze gukanda kwizi video 50, byibuze ufungura internet gatoya yo kuri bando zawe, cyangwa se ugafungura wifi ukamara nk'iminota 10 cyangwa 15, hagati y'iminota 10 na 20, kugira ngo izi video zibe zarangije kwidownloading. Nyuma yo kuhava ntabwo wongera gukenera iyo wifi cyangwa se izo bando, bitewe n'aho uri. Ubwo rero uramutse uri kuri wifi, izi video 50 cyangwa se video 200 zishobora guhita zihajya. Nizere ko kano kantu mugasobanukiwe. Igihe uri kuri wifi, ugomba guhita wenda ukanda hariya, hanyuma ukamara nk'iminota 15 cyangwa se iminota 10, hanyuma izo video zikaba zahise zihagera. Hanyuma niba ufite bando, ubwo urabura kureba ibindi bisanzwe, hanyuma n'izo video ziri kuhajya bitewe n'umwanya uhamaze. So nguhaye, niba iyi video hari ikigufashije cyangwa se hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, bishyira hasi muri comment. Ndabakunda cyane. Hari icyo wumva twakubwiraho cyangwa se hari icyo ushaka kuba wabaza, ndahari ku bwanyu. Byandike muri comment, reka duhure mu zindi video zitandukanye. Hasta la vista, ndabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao.